da sam propustio sve kada sam debel. Dole! Dobro večer, Beograde! Moram ovdje da stanem da bi vas sve video. Hvala lepo. Ja sam večeras sam vama večni dužnik. Znate zašto? Zato što ste uspjeli da mi upriličite ovo slavlje i da neću držati duge govore, hoću samo da izrazim najiskrenije osjećanja, zaista i zahvalnost svima vama, jer večeras sam vama večni dužnik zato što ste uspjeli ste da mi učinite ovaj dan, najljepši dan u mom životu i ovo vam nikada neću zaboraviti. Ovaj pekar je posvećen vama, ovaj pekar je posvećen Srbiji. Sada, ovo ništa ne bi bilo moguće da nije bilo mog tima, tako da molim vas, pozdravite još jednim velikim aplauzom moj tim. Velikim aplauzom. A sada želim isto da pozdravite ljude koji su ceo život bili sa mnom, ljude koje najviše volim na svetu, moju familiju. Molim vas, pozdravite sve njih. Svi su tu. I baka, i deka, i tata, i mama, i braća, i devojka, i svi. I tetka, i striko. Ove, ko ti je ovaj rođak s desne strane snačan? Ovo je naš rođak iz Kine. Teča iz Pekinga. Ni hao, hao, hao. Še. Xie Nova. Thanks. You can speak to the old Chinese people. There is a lot of Chinese people in Serbia, so you can speak to them. I think this championship is not only belong to Serbia, also for China as a sponsor. Gospodin je rekao da, pošto je on u našem timu dugogodišnji prijatelj, jedan od sponzora iz Kine, rekao da je ovo isto uspeh Kine, tako da pozdravimo i Kinu, bratsku Kinu. Sada ću pustiti reč gospodinu Visokom da ispituje Kinu. Dobro, ja jedino Novaka puštam da me zeza, zato što je najbolji na svetu. Nećemo, da. Da ne davimo mnogo. Hvala ti, Novače, za sve što si uradio, što si nas obradovao, što si nam dozvolio da delimo ovaj istorijski trenutak sa tobom. Sledi muzički program, džuskajte celo večer uz Novaka i njegove prijatelje, to jest svi ste vi Novakovi prijatelji. Hvala vam najljepše, vi ste najbolji na svetu. Ovo samo Srbija može da priredi, ovo može samo srpski narod da priredi, jer mi imamo dušu! I sada smo na vrhu sveta. Pojedinačnoj, u ekipnoj konkurenciji, sve ćemo da osvojimo. Sve!
Ajde Marijane na srpsku malo, ajde na srpsku, može da te ceo svet razume. Pozdravujem dragi ljudi, srpski ljudi. Molim vas, to je den za Novaka, to je dan za srpski tenis i oslava Partizana. Da. I za Slovačku, da. Svi ste braća. Molim vas, braća svoji. A Marijane, ajmo za Marijana, za čoveka koji je najviše svog života posvetio trener, najbolji trener na svetu. Koga ćemo sledeći? Sledeće, Rođa, naš. Rođa, Ninja. Povređen zadnjom ložom. Čovek lepotar u našem timu. Dobro večer, Beograde, dobro večer, Srbijo. Hvala vam na ovome već ozbiljnom početku. Ovo svet nije zapamtio. Hvala vam za sve sate, za sve dane koje ste proveli uz Novaka i nas. Hvala vam puno. Gepard. Ovaj čovjek je kondicioni trener, ovaj čovjek je zaslužan za brzinu, za dinamiku i za dobru frizuru. Gepard, tell us your first feelings very shortly in this people's circuit. I would like to announce that I'm 100% convinced Serbia has unbelievable talent. Here's the proof! Razumeli ste? Sad evo da pitam ja braću svoje malo. Dođi Marko miljenik publike, dođi. Kakav osjećaj trenutno imaš? Ne slagaj. Ovo stvarno ne može da se opiše rečima. Hvala vam svima što ste došli. Znam da vodite mog brata. Nadam se da ćete jedno dana biti protiv mene, ali danas se što smo mogli svaki da sam proizvod zajedno da stavimo činavši. Hvala vam puno. Mare! Đole! Digni pehar, Đole, digni!